sampaikan ni maka dia tu ampai magi ni suruh ki syukuru apa ia tu tahu syukuru tambah ya dalek lah iya aja tak dalek ke tapi ia tu tahu angkai maksud saya betungan mulai masalah teko milau dongi itarima to don lah itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah taala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu maksud sata dua-duanya pintu langit terbuka iya ko makan jakmu ite toli-toli manyamakini nawai toli mario marenu atina tidak pernah merasa kekurangan ya Pak dia tu nang kata dia tu gak kau tahu kura waramparana dia gak istilahnya kura dalek nah genap itu dah lebih aja mu pusingi masa depanmu nah sebab pun Allah Ta'ala maturoi yang kedua aja tu mu pusingi dalekmu nah sebab dia pemujaji dapat tentu memang ipong Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ki maraja lori pong Allah Subhanahu wa taala pamase nani akamase tepak telu agak-agak napake dale kiki pong Allah taala jadi ia kotoma bicara letian assalamualaikum maka si di agak-agak perlu maladai syukuruki nareko terjaga ki uku ilalanna dicingi itu yang paling pokok sebab mega mau tahu tepak bu tapi deni eling acan ngati untuk melakukan kebaikan nari makona naro papidalik maraja nalingi pong Allah Ta'ala adalah iman ia perlu syukur kilada pengupa nasabak Allah langangi ukui lalanda agama itu iaku tanam mana jadi naku tanam mana tu matu kusuri munri jadi itu dah tu dengar tak kuilala masigi mako mapengajiannya mapenanungan untuk kebaikan insyaallah itu barakat loko jadi mestinya memang ukui lalana atau tunggal dinota angka waktu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala angka tahu panrita pahami makada yang paling pokok si tunggal nanya itu adalah niat paling pokok jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre lokomana ngi agama iya jadi usahakan ngi roja pakasiwiang ngi agaga ipigau yokolino ipasanre lokomana ngi agama maka dapat ko carana ipasanre loko agama ko pa jama-jamang iris sangi maka dia ya jama-jamang ngi tujuannya kemana apa ia tu mati tanah yangi poleken roy kau gunakan untuk apa jadi apoleangan nasi dia gaga ia kuarampara kaya ku tenang kenri pole mulolongan halalak moga yang kedua kau gunakan untuk apa mau pakai guna untuk agah ini tu nak ada tahu pandrita mesti engkau umuruk mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah deto nak ada lau pamasigi itu mangkali ngaceramah namun komi HP tak iputra HP atau mangkali ngaceramah itu waktu istimewa istilahnya nasabak ipakai gunai untuk matuntu pak disengang jadi pakai gunai waktu untuk lomas sempajang ia kongka dalik nalengi pong Allah Ta'ala mago kilalana agamae nasuro ki syukuru nasabaya tu tahu syukuru etalu napigau nomor si di Mario Marenu atinna pada itu gak tahu syukuru dena Mario atinna ya kong gak tahu dena Mario matenang atinna ko maka de syukuru ka ai ka pau-pau mi itu iya jadi ya sange syukuru tahu tenang atinna tahu manyamang iya iya supaya tu koto makadana Mario iya koto Mario loko pong Allah Ta'ala bicarogi na basarapnya bersyukur ya kui pak bicarogi Mario Marenu lori pong Allah Ta'ala aga ipurioran lori pong Allah Ta'ala papidale iya angkai nalengi nah iya naro jadi iya nariasa bersyukur apa iya tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo
Iya ko makanja muite toli manyamakini nawai toli mario marenu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nang tahu dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dalek nah. Genap itu na lebih. Pape nak dingin itu toli macipi. Yang na tu ampai ko angka tahu toli macipi pape nak dina. Ya sange macipi mas pada ko makada saman lagi de na genna mi tahu de na genna orang parana. Ayana tu namanya tahu mapikiri malah sauluh angka tu agak jeruk papatana arai istilahnya ko to makada papata pasan-pasanna arai tanya hadisa tapi berdasarkan kajian agama makadai arai aja mu pusingi masa depanmu nasabab po Allah Ta'ala maturoi. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nasabab de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi tapi kami di Yerome kay pikiri gitu agayan remaja kamu garoyano sangadi aja jadi tawakal ya na tunang ka istilahnya di itu siti di ogie angka bahasa tak makada guru ko anak loloy biasa yang kali ngero ko pasataw matoh makada guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuba menangis. Dia tu nang kena lolo makan dah mau kak makan tadi anak lolo tu ku makan dia mau kak makan betul kan na yero anak lolo ro ia na teri tapake tu makna ya agiro maliwasang ikapa jadi sepertilah bayi ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya narona satu pandita maka dah ia mau sempajan na mau dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu itu podang utatama itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia ku podang ci cawat di mau patu kongka kakura ke istilahnya kongka meloki bantu ia ko napa cica tu podang de tahu patu nano na bantu moki iya ia nagan anak kedua mamula itu mapikiri makanan itu kasih itu ia nagan anak katalu dia nak kadang kasih makanan situ dia mana mengingi gitu ia gan kepa lihat situ bahasa anak mesak mani makanan weh tuli di mana jadi ia kumpul Allah Ta'ala deh jadi makanan tahu pandita pada ko anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan. Naisang jadi maka dai ajak na mucurita yo kepada rupa tahu. Anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dia nak nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi maka dai tahu pandita itu makna pertama. Yang kedua ia tu anak loloy ia ko mapat diiteri ia ko mario micawa ia tu teh ko matau maraja mandari de angka tu tahu micawa pedi disebut sang micawa pedi mapedi tapi micawa na subui ia ko anak loloy itu de seikhlas mungkin sejujur mungkin ia ko mapat di teri ia ko mario micawa makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marenu atina nai laudong malomo dalek na tu masusay papena dina tay ni laudong malomo tu paturungan tu ko Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu syukuruki menyama papena dinge ilaw dongi malomo ti tarima pak dongange nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilaw dotoki tak buka tu pintu na lagi jadi ya ti di oko salange pak bu lelewali marioki to mangilaw mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid
Ia ko musukuru ki papedal yang kewale ko tambah ya ko. Iya ko de musukuru ki sangi pacala ko masarro. Jadi sitongan itu ko agama aja na to makada masus sapi na pamilau dok de. Namo kong kadale ayeuna ya. Angka pak karona na chat ka ngapa bahar makada kapakutana tentang ayo sana mandrase baru ya. Mak baca dong. Angka makutana. Ye de na mereka sampai kangi maka dia tu ampai magi ni suruh ki sukuru. Apa ia tu tahu sukuru tambah ya dalek nah. Iya. Aja tak dareke. Tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan na mulai masalah teko milau dongi itarima todon lah. Itu kere. Jadi dua tu na jancengi pong Allah Taala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata. Dua-duanya pintu langit terbuka. Bahkan engkau kohat desa ena rampe orang yang teraniaya. Semuanya orang teraniaya. Nagau bawang tawe. Na deni rule mewai. Lah nagau bawang na paujaki tawe, na petan naki tawe. Yulle samewai aga komani tapi to mamako. Iya ko makoiro tak buka tu pintu na langi. Usahakan kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe. Jadi aku kata caci maki ki ang kata paujaki aja tak balas sih. Nah sabak sitongan na ya tu alamat. Ya sange alamat tanrah. Na bukarangi po nga Allah Ta'ala pintu na langina. Melo ina reko milodongi. Apa orang yang teraniaya itu tembus doanya. Apa ia kode na paujaki tede na teraniaya. Dene terima pak dongang nih. Jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya. Apa ia tu pak dongengnya maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka tak tumpu pitu napa mabasa tembus tak tumpu pi ya kong kamu payon rile kode pa eme ko taleponi de nagapah kuraga pintu langit itu sudah terbuka. Apa namo nabi makoto ite gere batunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya kosoro lau monri pasukan masak bu mana samate apa tahu cek dek na tahu masak bu lalungi iya ko layoloi tasi lung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kak dia naga pakuraga ko makiro to paya tu di ko akal tauli na to makada naga na tipi kau ya ko to lupa to mate na labu ko tasihe tasi longe de gaga to rewa to mate to apa angkai musuh pole monri masabu palalungi napai makada na mimusa jolo wangilo ko pokku ya na tu ampai suruh mak bampangi tongka na hello makade guru takali siden ring almarhum aga hubungan na tongka si bawa tasi paling palagi pakai dia demi mati palagi ko tongka kan tapi makade to pandete kasupu ni o kumano po Allah Taala mak bosewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos kini angka mau palalang dia penak bampang tongka jadi makade to pandete taneji ero tongka si tongan nah sabak miero patulun na po ang Allah Ta'ala hakikin na jadi makumatu itu ini iya kong kadi o ko kanto tasi di juta na to milaw dale ay na to makada mo pa iya ko de gaga dale nga po nginang kamo adi ko si di juta kan kamu pa yun risanre to tapi iya ko de nagaga dui ang kanya na may milaw pa kamaja ang katonya gagay may waja na de sisa gaga dui de to gagay taja makadang kamo di pabawa dui okon itu tembus pak dongangnya iya ko masussa ni makoto de nagawat dion rima pasandre alan iwajenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajangi mangilaw na sabak de nagapakuraga
Yo pokong kamu pa makadain kabisa resak kunala yano de panawajai kamu pa de panatala po pak dogang itu pak kamu pa yon risandre makada de iya rumatu lau singa yo poko de nagaga insyaallah tembus itu. Jadi ya tu nonri ya tembus pak dongangnya na rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah. Mak bos sewa. Nah iya tu anak mako tu anak loloe. Itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak loloe. Angka gano pakulena. Degaga tu paling aliman na mikedo. Aje na mi degaga nonri de nole makan meka makan de mala wairino maga degaga. Tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Mako mati itu puang Allah Ta'ala lauri atanna. Berserah diri ki yo poko macigau ki maka dade kamu pawon rileko iya tu jadi marek jimo pai tarima pak dongang hampir semua Nabi Ibrahim egere ya guru mana ngigare Nabi Ibrahim waktu na melo ya lempar tamu kopi napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasung maka tasa di kosi di kampo cik di agajero tania kabupaten cik di pada di Makassar Sulawesi Selatan pasipulung ngaju ko lapangannya untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia nak kena susah apa ya Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana lo ko Allah Ta'ala ipatuni api akak dia tu gamak demperangi ipas sadia ngemi agak jasane pada petae patatongang ngaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange disuruh mendre koro napa yale perang apa de gaga tau mulai macayo kopi pak mempelai jadi ya demperang iya na tu melona ya demperang Nabi Ibrahim ina malah saulu malaikat apa de namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no de nangka nasabak to lima kanjai keyakinan na loko pong Allah Ta'ala iya na tu napole malaikat maka da muisamoga jero Ibrahim maka da melo ko ituno maka da Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api itu na pura memang diputuskan maka da ya mi ituno katoni tu ala ipake madem perang maka da malaikat mape de milau do mape de manghilau wadi ko bantu maka da Nabi Ibrahim ni gaiko nah saya na malaikat na utus supong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu sip de malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilau mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu sie lau wator ibu sie na turun napat de ropi atau upapoli anginge na lutuman ngi rojuero supaya pada pindah agan hasan Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilau kenro ko mala bantua maka de malaikat ko pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim iya ko pong Allah Ta'ala melo ko mangilau ajanah iya palangsung coba kere ajanah nai ko pake iya palangsung namo ya misamatoy ko pong Allah Ta'ala maga sianang kay ko pan rasa-rasa itu kere ina tu nakare guru ta kali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakkalna namo malaikat de ton me pake namo malaikat de ton me pake jadi soro ni malaikat melo ni adempara Nabi Ibrahim dia na tu na bacai hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya ro na baca alena pangulutan Nabi Ibrahim maka dai ko Allah Ta'ala we atakku iya pe na renung magi na yau bahase melo ka pasandre lokku jama-jamata yai di pak galunge yanang kamu payon risandre milau dong sebelum milau dong marek jimo patu tembus pak dara makoto jama-jamang tapi ya kode naga yon risandre mabos sewa tongan lo ri pong Allah Ta'ala ite gere komandre balawe aga pakuragata pemaka na mak dacu balawe ang kamu pa yon risandre to ite gere kadai racungi balawe ang kamu pati yon risandre ang kamu pa racu balawe ina tunang katau pandrita maka aja mau racungi
Tapi denru le perangnya di kuyero makala ada coba lau. Nasang aja muracungi magai. De gaga nanre olokolo kolebo na ya tanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah. Wah, maraje-rajengero. Nanre balawo sena to makade pasidekaro. Iya, maraje-raje makade pasidekah. Isidah kai balawo. Wah, maraje-rajeng. Tapi ya kok igat tangi lolala pamahamangi pede lolala ni masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolo kolo enau tusuku Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah itu balawe dia nak galung dia nak galung balawe. Ya dia ko asidi magalo na lomandre andre na memang itu ko bahasa tawakal nanya deto sinamungki balawel lomandre na reko anu pun na jagai po Allah Ta'ala. Jadi aja pada makale pada upalete cede pada ko tobe masampajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 itu sabu itu maka siwet dia namo malaikat angkat tangan tu jadi aku maka maka perangang maka jagoan dia tu le kali ibalisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum Allah Ta'ala sebelum masempajang. Pada kong kaasu masakan asumi mana lolo ya ko makalaki ay meka mewai wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan ya ko de na pur tataki sigan rusu tapi ya ko tapodangi punana maka dah katanibi jo semua sakiranya jolok meka lalo de naganggu kitu mako mati itu iblisi mako mati itu setannya ya na tomelo masampajang illau alin rungang yo ko Allah Ta'ala supaya dia nak ganggu ki. Aja tak kada meka mewai de sipan rasa-rasa togang maka de setange ya tari rita ke jago iya pasti nak ganggu ki yo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang telo no ko pong Allah Ta'ala kama komiro pada mio nak maka de kong katau angka sunna masakang podangi punana nak kataniwi sunna jolo na pakilalo lena nagangui apa ya komeki malaga si bawa wadi sepakala ki tapi mapat ditoki itu kan makiro jadi ya kotome mas sempajang tomilau alin rungan lalu kopong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setange kotomelo matanang ilau alin rungan ya kopong Allah Ta'ala supaya ia rogaga itanangnya dia nasolangi olok-olok aja nan repi balau tak kada manre balau sebelumnya iya pada ko to masampajang aja lo ko pasampajangin apa ki makan we belisi saja de yolona iya na tu ampai ko tatongi melo masampajang 2 tau pandrita mapak gurongangi makada atta usa ki jolo auzubillahi minasyaitonir rajim napa ta baca kulon surat binas iya pura yero baca ni ayat kursi pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala napaki kata dere jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan dek ya ko tudangi na pura na masampaja sunna na baca ni ayat kursi napa mata usa napa na baca kulong surat binas. Itu kalau surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lauri pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setan koto masempajang. Pada matirona koto memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lo kopong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange dena solangi olok-kolok maka solangi. Iya tu kodongi nanre dongi asewe deto tu nasiaga nanre apa mabicu mi deto na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi ko memang kasolang dia na me paja tu pokokna
namo yaga ko may deto kang ide nati pante tapi na capuri ci di galung balaway makoto iya ko balaway untuk nanre mi bawang palinga dua to minanre to na maso tama niyo ko goro na mamako tapi ako may makasola namo si di heto dito na ganna makiro pada mati ko to melo joka aja na ko palalang ngenapa ki milaw do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu, oh komeman itu milau, aja na itang ngapanapaki makada Allah puang ni. Kata, maka ni pamulay mana, meki manre, bismillah ki, aja na to mapadiwat tapan apa to makada Allah puang ni, napay may, mapadiwat taman ni, itu kerehe. Jadi makomana tu, iya na he, online, taman ako makada, iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat tak melakukan dua hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo inno galung itu ang aga istilah na to mataril mapalili. Ya ko pa galuriolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Ya sange mapalili dia na langsung akatalumi na pacan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulay iya ko mapamulay itu mak baca doa mi jolo. Iya ko nadupay ase nama tu mak baca dosi iya ro sebelum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matu jama-jaman nah iya tosi ko nadupay itu syukuran jadi supaya mak baraka iya ro papedale na po Allah Ta'ala na sabak dua tu pak doangang ilau doko sebelum mu pamulay supaya salamai iya kumudupa ni papedale na po Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca doa si baru. Itu. Jadi tajama ya ro tanya bida ya tu syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi lokosandro macera ada sana macera ase aja tak kada macera akadaki syukuran tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih ya dia akadaki syukuran jadi agi-agi syukuruki carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh yang kedua napasu sakana kona karena sakka ya kodena karena sakka pasidakana yana tu termasuk pasidaka kopo imatul lilau bolata baca yero milau dongi napa taling ampelo iya tapi tatari isa aja nampelok bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya rupui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajangna tepat waktu pa alena pimpingi dia tu nak kada pui ma jolo matu pi dia tu na sempajang yo pokoknya imang di mo pemakada sempajang lorona tate dua menina pana jamah yo ko imangi tede patu na bata nang kako masigi jadi tahu malelem makasibiang tahu macawe ko po Allah Ta'ala jadi ako tahu malelem makasibiang tahu macawe malomo itarima donna yan na tu ampai pu ima yoli mak baca pangkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca ali na tamma dong wagani menungo ko macam mak baca yang kedua aga je na baca na pangolong mi ali na mi milau dong na pangolong ngi tandra asukuru katalori pong Allah Ta'ala ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca do aja tagan rusuk bawangi tatanai maka da baca do ngaga ye maka dewe baca do salama syukuran syukuran dalam rangka agah maka da to mandre se baru pu imang alhamdulillah tapangolo ni
Namo iya tu manu melo gere na pakoto tu tau pandita riolo ko melo imagere manu iya na tu nakala mo paloke ganya mana iya na tu maknana maka na mo paloke ganya mana tanya iya tu nyawana manu iya kutana betuangan na agami na sanna tau na gere manu ya ko maka daw memang resukuru man resebaru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru niya na iya lo napa kuma bismillah napa mo gere manu na ro nakal mo paloke ganyawana apa aga katana manu ini gere apa itanay mana ko tumato mamu gere ro manu maka dai ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah ipakai guna tu ya gitu lo kalau tapi aja mota bicara korot tudang maka dah ya sudah ya aja mau tak bicara tu dah maka dah ko manu igere ko melo ko ipake mare sukuru angkero yanu na dupa se de to na koro de ni akabami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah maka itu pada mo ko to masidakah mako mana mije tu tomak darah angka gaga metanang tanyakan untuk aga pakai gunai salahnya kamaki apa nya emi tu nonroi iya pak angka tu tahu masam pejaduhan sabang angka minran na melo na wajah itu cucuk mato angka tu tahu masam pajang pak angka mi calon matuan dah melo ya tahu makanja makaroi pasam pajang ya calon matu peje malomo iterima itu kan makiro ima dupa termasuk nya nae maka dia tu ko ini liki mak baca dong ilo dong nya salamakan maka akan dibaca maku ye namo sitogan na suratul fatihah mi namo fatihah mi tu cuma makadami tau pandrita makanya ko pak dong atu na megayga yana tu nangkap baca fatihah qul huwallahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabil nas kemudian alif lam mim sampai humul muflihun kemudian ayat kursi purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur purayero matu tatutu ni fatihah aga patutu na fatihah iya ko idi itu biasa makana bami bi barakatil fatihah itu angkat tu makana bi sirril fatihah ikan sir ya ko makana bi barakatil fatihah berarti barakana maka dari tau pandrita pa hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro fatihah iya ko baraka na melo ta'ala akadaki bi barakatil fatihah iya ko mukjizat na melo ta'ala akadaki bi mukjizatil fatihah iya ko karamah na melo ta'ala akadaki bi karamatil fatihah iya ko pak burana melo ta'ala akadaki bi syifail fatihah jadi ya ko fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bi syifail fatihah pak burana iya angka tau gabu manangi ini meni bawang komeki gabu manangi bi barakatil fatihah bi karamatil fatihah bi mu'jizatil fatihah bi syifail fatihah bi sirril fatihah al fatihah nalamaneng. Jadi aku angkat tahu melengi wae tasu nasuroki dongi maka data dongi cek dia lepak bura tilawi syifa bi syifail fatihah iya jadi dia tu na sirupa yang tu nak kada aga muniakan aja tak kada di al-fatihah itu angka tapi maka dia bisa pak basara ibu ustaz bicara giban nih akada bani wilawi pu barakat na suratul fatihah baca nih wilawi pun barakat
pak burana suratul Fatihah, wilawi mukjizatna suratul Fatihah, wilawi akaramakanna suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat pagabu manang ya ko yalay pak bura bisifat. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bi mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulya gagay akadaki bi barakatil Fatihah. Barakana. Iya naro puima. Iya ko baca iro na pura na nabaca. Ilaw dongang engkatuan re na palenna sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ia kupui matale ngampalo talisar yang palo pasidakah dia mungkin yang agasanne data nalo dia mungkin lihat kupon putih itu dia mungkin maporkas dia mungkin kupui matale jadi pasti na pakai guna kode cengi iya tu ampai maka orang soleh itu bangsanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namo ya tu makandang imang mama rajito tapi iya mo ita makoko ang kanay mama kandang ang kanay mawita tulilo bola rondang makandang ang kapasan na guru ta kay Jadur Rahman Abodale makre guru ta kay Jadur Rahman Abodale pakai sipa iya semu pasang sederhana itu pakai sipa iya semu na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku idi ipake sipai jabatange makan dalam madake ku dipake sipai kesan iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru ya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko imako asipa imako ya tu nak guru ta ajam tu lima sulara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko imako jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajin apa namo imange makoko matito to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imadi salama nih apa ya tu HP lebak pu imamai ka dosana ya ko takalamu dia takatan ni HP lebak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dena terganggu makiro kemudian iya rona upasangan ngi makada ilau doang ngi 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah iya kodeni terima dona pu imang detona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh. Iya. Di mau pak tu boleh nareko purenin reki imang itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya. Ia tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imang. Apa aja tu baca donge dasarna nabita. Yulio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palina kanganre. Sisana palina kanganre nabita dia langsung nanre. Na podangi Ibnu Abbas maka da musida kaika andre emelo kak milau doang ko jallo ka nga onrong kenro onro wa diwonri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunnah di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi itu baca doa salama ipu imang situ kan lah mas sempaja sunnah ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini dia dipakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat jadi aku kilalan na sampajangi law do ngasibat tu ya tu ayo pui di imata dena na sampajang dena na ya ripake kaya kapale langsung mama ni law do nah jajiro nabita ni law do Ibnu Abbas na sabai hidangkan ni makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ya roda sarna baca doa salamair gitu tapi dia tu dah masuk kak baca ngidong de mas sampaja sunnah makanya
ialah dua di puimang, ialah dua. Ia koto pura mas sampaja puima tilau doang mana ngisinin na anak kampota. Napa salama. Ya jokui lalan na sampaja sunnah puima sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pa kampung ko pasetanga he. Nai pas salama ko po Allah Ta'ala simpuya dale na ipabelay pole lasa-lasa. Ipatanang atutungan na ilaw dongi ia naruti ilaw dongang. Jadi koloki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampai sunnah. Pak ya komeki mas sampaya tu maret patungang itu deh. Ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampajang. Napa ni liwaret pana. Yo poko makada. Ia na mas sampajan na mas sampajang ni. Apa makometo tu kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na. Ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura lodongang. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak ta tinro na rekode ti lodongang ibijatta. Mako mana tu? Si sambu mana tu no? Kira-kira lakaye agdi ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko sorimon rin kay bertanggung jawabkan. Maka dapura mo lodongang. Pak dongat dia na tu dakwah paling malemah donge. No? Dia nagagacau ya tu, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa pada nak tamakana maja nak ke nak betak makura-kura doang itu. Doang ini. Peko cara dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnah ki tapatami o ko suju pacapurata ya tu anak tatilao dong aja na lepaka ngilillah tapangolo ko pong Allah Taala tapi tapakanja kitoi bate tak milodong pak megato tu to milodong salah-salah kaya salah-salah milodong ni tapi carana milodong saleh kelakai na Pak Joka tengah bani sana milodong nasa puang karo kasih lakai kutuli Pak Joka macina ka kasih komon ri boleh dia nakalalo nakan nastaro lakai na dia nakalalo itu de to kan ka Joka lakale malaikat pakan nastaro supaya dia nakalalo jadi itu kini bakun re milodong salah dokam maka nakamaki aja nakalalo lakai ko aja nakajoka nakan nastaro dupai itu kuncinya. Jadi akadaki kalingi ecanding ngati non rokko boleh aja tak kedepo tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka nakan nastaro dupai na palo na sama nak malase kasih lakai ko aga nakan nastaro akade malaikat nei ko mato makan aja nakalolo nei itu kena dia nakan nastaro kajoka mo pa. Jadi itu kuncinya. Kemudian upasangnya ia narona. Jadi ia rokotoman rese baru sakka na jolo tapasu ia nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina ia naro kotundang ipu imang ia kode na mampu imata tisang imakade madodo je kasipak kalinon na imang de gaga usaha na liang talengi sakka waditu karena dia masuk fakir atau miskin. Jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng, tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Waditale napa ni kopui matale tu mabaraka maka dia juga zaman maka nyak lalu je pak kene meki masih di to pasitangangge maka da sini na pak galunge napa nania kami matoh komeki matanang meki mak gugu maka dia ko salama ya seku pemendre iye katawana pui masih karung. Akala talo kami meni poda me meni kalepo tapas salamaka nga ya se ko aja nanri pakajajahe melo ka kasih maminasa ka malingi sikaru pui makomenrei ya ko 50 pak galu ko pasetangan 50 karu na dupa pui macicer maega di menyama mana 50 karu na dito na dito si dia heto galu na masak mana sikaru dito le sidak kay imatta kaya makiro ya
Jadi macam nani puima dena nalau magalu dena nalau maga. Ini menina urusu anak tatati ni lau masih kena lena pengaji wi. Maka dia pemurus wi jamu agalu noiko. Ia pamilo doang ina salama. Milo do tu puima. Pun aja kasih tapaje popole pakai jajai dia tu gata waku ya ko. Dan dari balau. Gitu. Jadi si sambu pak dongeng itu. Itu pentingnya. Apalagi ko si ratu pak galu ko pasetangan na si ratu tu karuna dupa pu imang maga manang ka mana mako. Itu jadi itu leh. Napa ni mak baraka tu, mak baraka pasti dekat. Ya ko dia tu leh si karung, si puto nah. Iya. Ni ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karung maga mana namanya ganina dupa. Kan makiro. Ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ada kesadaran. Tanpa mulai kibuar ni daftar maka ni kami sidak ibu imang. itu ya. Saya kira ia no pangolongan ni aja no paliwangi pak nasa bangke cara ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya mana kagawe mudah-mudahan saya kira jadi ya roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka kami sukuru ko. Jadi ya ro tau sukuru mega rupan cara na teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payuli tawe manre pasidakah. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.